I prvo smo ljudi vikvat do video od puta. Sad ćemo vidjeti mračne tajne na Google broj 3. Ajde. To je moj brat Filip. Ako kucate Friends Ross, pojavit će vam se neki ovdje čovjek. Kao što sad ne vidite, malo morate ovdje kod ćoška, moje gore ime, pritisnite ovaj kač. Desi se ovo! Sad ne mogu. Onda kad pojavite, sve vam se okrene pa, opala, cupala. Ako kucate Easter egg, to je moj brat, Easter egg 3D. Čakaj pa. Mene ovdje nema. A što sad vidite? Ovo nije radio. Imate stvarno nešto srodno, nešto u linku u opisu. I imate samo da vam kaže sponsor. Ovo je zaslužio sponsor za Match Masters. To je 3 meč igrica s kojom možete da igrate sa prijateljima. Trebate se prijaviti, imate i to u opisu kako da to navoduje. I sad se vraćamo na video. To je brat Pipa. Kao što sad vidite, sad trebate da kucate. Čekajte, sam razmislim. Ako kucate Google Moon, možda će vam se pojavi ovo. Ja sam kucao samo sedno. I ako kucate, onda me izbaci ceo mesec. Kako izgleda? Ovo izgleda kao neka knjiga. Ljudi, šta je ovo? Recite mi obavezno. Ovo izgleda kao neka knjiga. Kao neka knjiga izgleda. Kad su dalje? Ajde. Pomerite pomoću prsta. I gledajte! Možete li sa 2 prsta da pomerate? Kako to uopšte osjeti? Ajde sad da pređemo na nešto drugo. Ovo će vas jako sad zbuniti. Kucate Google Mars. Izbacit će vam ovo. Trebate dođete ovdje i sad ćete se jako zbuniti šta je ovo. A i ovo! Nešto šareno! WTF! Kako? Visible. Ovo je elevacija. Ovo je visible. Kako izgleda čudno. Verted. Oh my god. Ovako izgleda pravo. A možete pomerati samo sa jedan prst. Čak možete da dalje ovako gleštaju. Ako kucate one Epson. Honest number. Honest number. Izbacit ćemo ovo. 1.
Ako kucate fun facts, što je to bilo. Are dinosaurs warm? Wow. Dinosaurs have long been called as soft armor cold animals and like the crocodile and the lizard, but there's been increasing science and reactors that they may be warm-blooded and mammals and birds are. Oh my god. Good to ask another question. I'm curious. What do you start men run? Oh, they might ask another question. Ако куцате festivals. Brate, nisam tu možemo je tu normalno. Ako kucate festivals,